Ndabasuje nitwa Itangishaka Emmanuel mbahaye ikaze. Hanyuma rero mu makuru agezweho muri aka kanya nuko amakuru ahari arimo kuvugwa ataragira gihamya nuko u Rwanda rushobora kuba rugiye kubura inkunga ituruka mu muryango w'ubumwe bw'uburayi kubera ko utazongera kuvugurura amasezerano bari bafitanye zarangira mu kwezi kwa gatano. Ese bimeze bite? Umuryango w'ubumwe bw'uburayi uravuga ko ugiye guhagarika n'ubundi ubufasha mu mafaranga wageneraga igisirikare cy'u Rwanda mu kugifasha kurwana n'imitwe yitwaje intwari irimo na Islamic State irwanira muri Mozambique. Ayo masezerano azarangira mu kwa gatanu ariko baravuga ko batazongera kugira uburyo bwo kuyongera. Rero abegereye mu by'ukuri umuryango w'ubumwe bw'uburayi niko bavuga. Aya masezerano nkuko tubisoma muri Bloomberg yatangiye muri yavuguruwe muri 2024 atanga miliyoni 20 z'amapaundi ubwo ni miliyoni 23 z'amadolari ya Amerika mu gufasha u Rwanda mu buryo bwo kurwana cyangwa se gukora operation muri Mozambique mu gace gakize kuri gaze ka Cabo Delgado mu ntara ya Cabo Delgado. Hanyuma rero ahangaha bakaba barabafashije mu gihe kinini cyane ariko yaheruka kuvugururwa yaramaze imyaka 2. Uku rero gutanga ubufasha k'umuryango w'ubumwe bw'uburayi wagiraga uruhare n'ubundi mu bijyanye no kuba wabungabunga amahoro ariko ufashije u Rwanda. Ahangaha batangaga ibikirero bafashaga umuntu muri rusange ibikoresho akoresha birimo intwaro ndetse n'ibindi, hanyuma kandi bakanabafasha n'imikorere ya buri munsi. Ibyo byose rero bavuga ko bishobora kuzahagarara niko umwe mu bahagarariye akanama k'umuryango w'ubumwe bw'uburayi kavuze. Mu cyumweru gishize rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye ibihano abasirikari ba RDF bazira gufasha gutanga training cyangwa se gutanga imyitozo ndetse no kurwana bafatanyije na M23 irwanira mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Niko iki kinyamakuru cya Bloomberg gikomeza kibivuga. Atariko ntibisobanutse neza, ntago bizwi neza mu by'ukuri ingaruka mu buryo butaziguye bishobora kuzagira ku gisirikare cy'u Rwanda kiri muri Mozambique. Mu by'ukuri uko nguko nyine uko gufatira ibihano abasirikare bakuru b'u Rwanda. Hanyuma kandi bagakomeza bavuga ko muri rusange ahangaha igisirikare cy'u Rwanda kirwanira cyangwa se kirwana n'izinyeshyamba kibungabunga amahoro muri Mozambique ariho na Total Energies ikorera uruganda rero rutunganya gaze ihagaze billion 20 mu by'ukuri. Bakaba ari umushinga munini rero n'ubundi ufasha kujyana gaze hanze mu bihugu bitandukanye. Hanyuma barakomeza bavuga ngo EU funding for Rwandan force in Mozambique to end. Amasezerano yo gufasha u Rwanda ya EU cyangwa se umuryango w'ubumwe bw'uburayi ari kugenda agera ku iherezo mu gufasha rero igisirikare cy'u Rwanda n'umundi kurwana cyangwa se kurinda umutekano muri Mozambique. Hanyuma rero Rwanda Army helping combat insurgents in Mozambique. Ate abasirikare b'u Rwanda rero banafasha n'igisirikare cya Mozambique bakanarwana barinda umutekano. The current assistance measure adopted in 2022 ati amasezerano ya mbere aheruka yatangijwe muri 2022 ndetse no muri 2024. Ayo ngayo rero yasengwa zarangira mu kwezi kwa gatanu 2026. Niko umuntu uhagarariye umuryango w'ubumwe bw'uburayi n'ubundi yasubije email bari bamuhaye. The EU take note of the US newly announced sanction on Rwandan Defense Force and four top commander were assessing the implication of the US as US major. Hanyuma rero baravuga ngo EU yarabimenye neza ko Amerika, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ibihano ku Rwanda ndetse n'abasirikare bakuru b'igisirikare cy'u Rwanda. Ati ibyo byose turabizi rero tunategereje icyo Amerika n'ubundi ibukoraho. They are currently no plan to extend the EU funding for the RDF beyond the expired date. Ati nta plan cyangwa se nta bwumvikane bundi buhari, nta bundi buryo buhari bwo kuzongera aya masezerano n'ubundi bari bafitanye n'igisirikare cya RDF yo kubatera inkunga kugeza igihe bizarangirira mu kwezi kwa gatanu. Nibyarangira ubwo ngubwo amasezerano nazongera kuvugururwa. According to people with knowledge of the funding arrangement who asked not to be identified as the information isn't public. Hanyuma kandi nyine bamwe mu batanze aya makuru banze kuyivuga, banze ko batanga imyirondoro yabo mu by'ukuri kubera ko aya makuru atarajya ku karubanda. The Rwandan Defense Ministry didn't answer call or respond to the question sent by email.
hanyuma rero n'ubundi abayobozi b'igisirikare gikuru cy'u Rwanda ndetse n'uhagarariye ingabo ntibigeze basubiza email bohererejwe n'iki kinyamakuru. A government spokesman didn't answer a call, ndetse n'umuvugizi wa guverinoma ntago yigeze yakira telefone yamuhamagawe ikoreshejwe n'ikinyamakuru, ndetse na message bamwandikiye ntabwo yigeze ayisubiza. The US probably won't want the RDF sanction to significantly disrupt its deployment in Mozambique. Hanyuma rero iki kinyamakuru gikomeza kivuga ko mu by'ukuri leta zunze ubumwe za Amerika zitifuza ko RDF cyangwa se ibihano bafatiye RDF bigira ingaruka n'ubundi ku basirikare bari kubungabungwa amahoro muri Mozambique, nkuko uwo bita Daniel Swift abivuga. Uyu nguyu rero n'umushakashatsi akaba n'umwanaliste mu kigo gishinzwe kurinda umutekano muri leta zunze ubumwe za Amerika, Washington. The US export and import back in financing 4.7 billion of total project. The Strait of Hormuz effective closure has hit LNG export for Qatar. Rero gufungwa k'umuyoboro wa Hormuz byagize ingaruka zikomeye cyane mu byo n'ubundi ibi bihugu byose byo mu muhora cyangwa se mu burasirazuba bwo hagati byoherezaga bivuye bijya muri Qatar ndetse n'ibivayo. The second biggest shipper of the fuel launching up Mozambique. Indi nzira rero yari isigaye mu by'ukuri ikomeye cyane n'ubwato bwashoboraga guturuka muri Mozambique bujyanye petroli. Hanyuma rero n'ubundi hakaba ari ahantu heza cyane hari harimo kuhangwa amaso. Ultimately nobody wanted their operation in Cabo Delgado negatively impacted. Ati by'umwihariko nta muntu ushaka ko iby'igisirikare cy'u Rwanda cyakoraga muri Cabo Delgado mu by'ukuri byagira ingaruka mbi. Swift said by phone of the RDF troop helping to secure the gas-rich region that home to some of the biggest US investment in Africa. Hanyuma rero bakavuga ko kiriya gice n'ubundi RDF ikoramo ibungabungamo amahoro gikize kuri gas, ndetse hakaba hari ishoramari rinini cyane rya leta zunze ubumwe za Amerika, kandi akaba ari rinini cyane muri Afrika. Muri rusange rero ngira ngo ni ibyo ngibyo. The French oil major announced in January the full resumption of its project after security condition improved. Ni ibyo ngibyo rero birimo kugenda bivugwa. Mu by'ukuri amasezerano ashobora guhagarara. Amasezerano yatangiye muri 2022. Hanyuma rero muri rusange muri 2021 nibwo hatangiye gututumba mu by'ukuri kurwana kw'izi nyeshyamba zirwanira muri Mozambique mu gace ka Palma, mu mujyi wa Palma. Mozambique rero yatse ubufasha u Rwanda narwo ruhita rwohereza igisirikare. Ubu ngubu rero bakora ibikorwa bitandukanye birimo kuvura abaturage, birimo kurwanya n'ibyo byihebe, birimo gukora imiganda n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, bikagirwamo uruhare n'igisirikare cy'u Rwanda kikabafasha kurinda nyine umutekano mwa kiriya gihugu, ndetse hari na bamwe mu barinda ibice binini. Murabizi ko u Rwanda rufite ingabo nyinshi hose hafi muri Afrika, nyine rufite ingabo muri Central Africa aho rurinda n'abayobozi bakuru. Mu minsi yashize banagize uruhare mu gucunga umutekano mu gihe cy'amatora, kugira ngo nuko bimeze.